Dragi moji rakovi, dobro mi došli u tarotskog do 15. novembra i mogu vam reći da su se neke stvari već počele možda događati ili će se tek početi događati. U redu je, sve nekako u redu, dragi moji, imam osjećaj da ovdje kao da ste nekako odrasli, kao da se radi o nekakvom odrastanju ili o učenju, ili možda da ulazite u nekakav balans, nalazite se kao svoj na svome, kao da ste pronašli yin yang, nekakav balans znači. Isto tako što se tiče vaše veze, ali isto tako što se tiče novca i financija. Također su karte odlične. Financije će znači biti u redu, putovanja moguće da će biti. Također u strane zemlje, također omogućena su vam. Za ostale ovo može biti i nekakva druga šansa, da date šansu jednom odnosu. Ovo uključuje vatreni znak, možda se radi i o nekakvom vodenom znaku, premda evo ovdje je naglašena i karta zemljanog znaka jarca. Tako da ne mora nužno biti, ali ovo su za sada ove karte, za dalje ćemo vidjeti šta će biti. E sad, kao da volite svoju slobodu, kao da volite svoju slobodu i nikome se ne izvinjavate, jednostavno vi uživate u životu, jer niste u nikakvoj obavezi, niste u obavezi da se nekom pravdate, da se nekom izvinjavate, ne morate čak svima evo ni pomagati kao inače i niste svima više ni rame za plakanje, mogu vam reći. Evo, mislite da niste tu da svima više pomažete, nego mislite jednostavno na sebe, vodite brigu o sebi, fokusirani ste i na svoj posao i na karijeru. I ono što vas čini sretnima, naravno. E sad, zanimljivo je što ovdje imamo kartu sunca i mjeseca i ovdje se zaista radi o jednom uživanju, možda čak i odlasku na odmor. Mjesec nam govori da evo vi pazite na sebe i rekli smo ono kao yin i yang, stvarno kao da dolazi do vaše osobe i da se oni osjećaju isto tako da ste im vi srodna duša. Može se raditi ovdje također i o lavu, to smo rekli vatreni znak. Vaša osoba se čini zaista sretnima s vama, kao da se trebate naći s njima i oni kao da vam nešto žele reći. Vaša osoba se čini dosta sretnima kada je s vama i kada se trebate zajedno naći s njima. I vidim da nešto radite s ovom osobom što ih zapravo čini da budete nekako oni, da budu živi. Nekako ih vi uveseljavate, pravite ih živima. Radite ono što treba raditi. Znate kako da se zabavite, možda izlazite van ili izlazite također u društvo što i treba da radite. Niste uopće ovaj puta komplicirani, živite jedan zaista dobar život i trenutno ne shvaćate ništa toliko ozbiljno. Ne shvaćate ozbiljno, nekako ste mi sretni, energija sreće iz ovih karata se osjeti. Kao da
se slobodno ponašate, uživate, sretni ste, kreativni, ali isto tako sa asem mačeva moguće je da idete na nekakav put, također vam je i ovdje put otvoren, pa da radite nekakve dokumente, pasoše, vize ili putovnice, nekakva dokumentacija je ovdje u pitanju. Možda nešto potpisujete što vam je jako bitno i dolazi vam jednostavno do ispunjenja nekakvih želja. Ovdje imamo kralja pentakla i kraljicu pentakla, što znači da ste vi i vaša osoba dobar par, odnosno da ste srodne duše. Može biti također da se radi o zemljanom znaku, to smo već rekli, jedan je jarac, može biti da je još nekakav zemljani znak u pitanju. Yin Yang, vi ste par srodne duše. Ide vam jako dobro, dragi moji rakovi. Osoba se pokazuje da između vas ima dobru kemiju, postoji dobra kemija i vaša osoba je nestrpljiva da vam nešto iskaže ili da vam iskaže svoje osjećaje. Kao da vas je sudbina spojila zajedno. Ili će vas spojiti ako već nije. Ali samo da upozorim na jedno. Moguće je da dođe do malenog nesporazuma, jer može biti da je nešto vezano uz posao ili da diskutirate nešto vezano uz posao ili nešto što treba napraviti. Malena svađica, dragi rakovi, ali ništa bitno. Tako da ove karte, dragi rakovi, stvarno nisam vidjela dugo vremena bolje karte za vas. I ja vam želim svu sreću, evo pronašli ste svoju srodnu dušu. Yin Yang, gdje god se okrenete, znači parovi, odnosno vi. Hvala vam lijepo i do gledanja.